selamat datang di channel IRFANDI ANWAR. Kali ini kita mau bakar-bakar ikan di pantai ya. Kebetulan hari ini hari Sabtu, jadi sekalian kita liburan ya. Jadi kebetulan tempat ini kosong, tidak ada penghuni ya. Mungkin karena masih corona ya, jadi nggak ada orang datang. Oke, simak terus videonya sampai selesai. Days burn me out, love just brings me down. Go inside like winter leaves that slowly leave the ground. Hey, you come back, I wanna give you a chance. Love me like you used to, so we can learn.